wena yazi xoshwa ukhosini through lokubhayiza wakho baxoshwa ukhosini yabo bhayiza yabo baxosha basakufuna nokubona yabo ayikho radio station ekufunayo yini yenza leyo nto wathi maphuma ukhosini walibhayizela wakhuluma udota amasimba ngokhozi nabaphathi bokhozi khona radio station afuna ukuyimatanisa nawe unetalent wena waphiwa bakini wakhula nalo italent kamnandi ugrand uza right uthe usuka nje wavela wabhayiza nje yabo wayibhayizela nje wena wenza ukubhayiza njengamanje yabo usuyinkuma bulongo nje manje ufaba ubhayiza IFP bikuzama nayo inkosi yami emcimbini yayo uyithi phathi imicimbi uthe uma usungomkhobholo usubona ukuthi makuthi abakuhlelelanga ukuthi ukwazi ukuya khona uyophatha imicimbi endaweni ezithile ze-IFP wabathuma ANC ngokubona ukuthi ayikwazi ukuthi ayikuniki lutho wayithuka manje ubhizi uthukana ne-EFF ayibona yona uyabhayiza mfana wami wona uyimpatha manje uthatha igama manje lo maZulu manje la kwaZulu namaZulu uyalinyofa ulifaka inyongo nje inyongo uyalixova nje uyalibabisa nje ufuna ukuthi ningakhotha umuntu ukusebenzisa igama lokuthi wena umZulu maZulu awuyilutho wena kumaZulu usizwe sakwaZulu wena umZulu nje oyifanela nami noma uba omunye futhi ulwatha womZulu oyibhayizelayo nje ayikho into ongayenza ongayi-influence abantu abamaZulu wena ubatshela ukuthi abenzeni noma bengayenzi ini ubona ngoba nakho ahamba lapha phela wena necala lelwalwinayo lo mlutho ukuthi wahamba phambili ubiza abantu ukuthi abaluthe usuyijeda uyi-influencer enkulu enga-influence abantu kwenzeka izinto cha phela walwiniswa ukuthi bakubone vele wawumemeza nje isimaka esimemezayo ko-influencer wayenzayo ababenza leyo nto basejele bagwetshiwe ingakho ungagwetshwanga ngoba bakubona ba-investigate abakubona xa lokhu kuyahlanya nje kambe khuluma namanje ubukhuluma nje ukhuluma into engenze balema somvotela uzoza la KZN noma yinini ngisho uza noma yinini futhi ukafike ngisho ungazi ngisho wena afike la sibamba ama-meeting la sihlale naye thina yabo ungazi wena mphatha ndini yabo uzomtshela manje uzama ukhanda amanogo area akabhedayo yabo wena uyabheda wena awusiyo yabona nje manje mina ngiyakuphuca lesikhundla wayinika sonke inkosi yamabhinqa wena uyinkosi yamaqaba upresident wamaqaba wena upresident wama-barbaric nation president of barbaric nation wena ngizwe yabo uyimpatha utsalala yabo wesilimo hayi amabhinqa mfethu ingqoshelezi lezi ezinesoko mayikhuluma zikhuluma uze ukuthi ikhuluma insizwa manje yawaZulu yabo ntombi jabule kunyakaza amabele entombini mayikhuluma nensizwa yomZulu ibhinqa mfethu mayilibona nje ibhinqa hayi wena uyidlapha into edlaphazayo ikhuluma nje ihlepize nje iyahlepiza iyalwa nje isilimo awukiso nanesincane isibonelo sakwaZulu wena ukufana njengalento enziwa nje kuthathwe uHenry Cele njobe emnyama nje yana nje athatha afake lapha emubi kanje bese kuba ngathi unoshawa emubi njengayo mawusuzwa sebekhuluma baze ukuthi ushaka akho ngisho encane into efixayo yakhe nje kuloku uHenry Cele nawe wenza same thing pende amaZulu abukeke nje ngathi ayinto efana nawe kanti esiyi-opposite yasifani nawe we fucking stupid man barbarian leqaba nje elibhayizelayo elahlulwa ithalente elalinikezwe abakubo noNkulunkulu idalwa zakenza kuphi ithalente lokuphila kahle ube mnandi nalokho okuncane osenakho nje wakuthola through leli talent wagcina usulinyela usulihlaphaza namanje ubhizi yalihlaphaza uzohamba uyothwasa nje wayisangoma esibhedayo nakhona kwehluleka nokuthwasa through lokulimo yibona ngizwe yabo so hlukana ne-EFF phansi hlukana lento lo